koala shit. Oh my god, what the fuck? What the fuck radim ja? Oh my god. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Hej ljudi, ovdje je Elpi Scarly. Prvo želim da kažem da možete vidjeti da moje noge, jej! Basically, ovo je prva epizoda serije pod imenom Top 5. Shut the fuck up, bitch. Da. Po ovoj seriji ću snimati top 5 stvari o nečemu ili top 5 bla bla bla. A u ovoj prvoj epizodi ću napraviti top 5 najpopularnijih Balkan LPS tubera. Pa mogli bi da počnemo? Da. Prvo mjesto zauzima LPS Katarina sa 1169 subscribera. Napravila je kanal 18. prosinca 2014. godine. Ukupno ima 85.759 pregleda. Najpopularniji video je Twilight Ubica sa 5.000 prikaza. Prvi video je napravila prije 1 godinu pod imenom Važno obavještenje. Četvrto mjesto zauzima Fab Ovca ili LPS Višnja TV. Ona ima 1287 subscribera. Kanal je napravila 11. svibnja 2013. godine. Ukupno ima 118.451 pregleda. Izbrisala je skoro sve videe, nažalost, ali ne možemo si pomoći. I povodom svog rođendana na YouTube stavit ću jedne veoma specijalne videe. Najpopularniji video je LPS drama sa 20.000 prikaza. Prvi video je bio Mama koja zna istinu. Mama, čao! Dušu, sad čekaj moment, gledam LPS Nana Nanić kanal. Treće mjesto zauzima LPS Rainbow Pow sa 1500 subscribera. Napravila je kanal 23. prosinca 2014. godine. Ukupno ima 365.931 pregleda. Najpopularniji video je Život s previše djece koji je dobio 14.000 prikaza. Prvi video je napravila prije 1 godinu koji se zove LPS Ukradena ljubav, video za LPS Nanu Nanić. Drugo mjesto zauzima The LPS Dogs i Wolfie sa 2090 subscribera. Dogs je napravila kanal 17. siječnja 2012. godine. Wolfie joj se tek poslije pridružila, ako neko ne zna, i da. Inače je prvo poklonila kanal Wolfie, pa kao za rođene nešto, i onda su snimale vlog neki, i onda su odlučile da će biti zajednički kanal i dobro su tako odlučile i da. Njihov najpopularniji video je Dan na selu sa 17.622 prikaza. Prvi video im je bio The LPS Party. I prvo mjesto nam zauzima LPS Nana Nanić sa 2902 suba. Napravila je kanal 1. prosinca 2013. godine. Ukupno ima čak 1.393.672 pregleda. Najpopularniji video je Priča mog života sa 100.000 prikaza. Svoj prvi video napravila je prije 2 godine koji se zove Mačji kraj. Molim te, mama, ja ću da ih čuvam. Hej, zašto ti da nas čuvaš? Možemo i sami. Ili tako, alergična sam na sve. Ok ljudi, nadam se da vam se sviđa ovaj video i ako želite još tih top 5 videa, mama šuti sa sviranjem, please. Možda ne čujete sviranje, ali ja ga čujem, tako da. I u komentarima mi pišite ideje za top 5, pa na primjer možete mi staviti ideju top 5 stvari koje mrzim kod prijatelja, ili top 5 stvari, bilo koje top 5 stvari. I vaš komentar će biti u videu, tako da, yeah!